Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Meghalaya Healthcare Association haka arpun rio tri unai weng arajar arpuai kala persya bandi online ya ki dawai klem dadan daki kendon an ki babiang ha ka jing keren gila pathai kubor ba David Kharsati loong bakaseng ka persya hadu kata tai kini gerukom di dawai kham tam ha kini kejok ka baki brio gila ban het online ya ki dawai dasien klem dayo e ka jing tho ka pura ne ki doktor ha ki bidai bat ka jing kwa jongi ban penkelain biang ya kenika Meghalaya Healthcare Association apa kala long kala telot bor nadu ba ki katuk ki member jongi ki ai case ya kenika association jongi arjar kalai ti arjar hauni usnempat ni aingu ya ka court ba kala penkut no ya kata case ti mentapat nadi nangta lemba kenika All India Chemist and Druggist kepada sengkeme jongi ha India Brokaway kala pak yangi bangin penklaim ya ka nika seng kumbak juk klaim mensua ban kot ya kitu gebri bala yok license pharmacy yok license wholesale distributor ba kinwan syakmat ban ya trelang bat kenika Meghalaya Healthcare Association ba nginla ban penklaim ya ka But kawai isu kebadan keba imam ha hangni kelai kedai namata kajing temu jong keneka tata company keba ai kerteng ka tata 1mg bat ka Flipkart ki kwa ban bot ya kunuksa jong kita ki western but Europe countries ki ri sabar ba ya kita wai de ban la ban supply ban ai se ki pen poi se ki nong pang nang ba ka online Tenrai hari India jongi pat kata kampat sya pat kum ka ain namar ba kadon kawai ka ain ka bangi ong ka Drug and Cosmetic Act 1945 and Rules 1948 ka ba msya ya kinu ki pharmacy lane ki wholesale ba kin supha dawai na kawai ka perthai sya kawai ka perthai claim da don license te kata ka license ka bangi don ka don ka area jong ka bakal ban kobar ti kumki hagi caka ti ka LSN badan Meghalaya kelaban kebatang pa Meghalaya imlaban kebatan syoi ruem ti kedai kata kabala penlong yang ni pa inwan syapi ba pin pentip lem syaki baik ba kinon ka masupu ya kani bat ke jingma chong kani ka online ka long pa menta ka perthai pitip ke thma chong ka drugs basir kai ba doktor pula ban prescribe ya ki dawai unong kan bandi drugs habadon sistem tambah limited dose prescribe dose bagi ang ma kakum kepada menu reha katu pangisiam ba kiwai kiri kiba la persang bala ikini kidon kinat pertai mata tak bagi ang kata ka photoshop ma kabala ban penkeladur ya babon ki cingthok lan ki ya kedur kadar kila ban lei yang tu hak cakap doktor kita santeli udawai pindi tang sansri rehang tu kita san bat u way not san totally tegwe kita kan pesen la ibla doktor tla ai tu hak cakap trong santeli la yo san totally utu boyo san totally cakap bundi tai la di la yo supply beraban ban kata kadai gijing mak masir kai ba apa kani kayu ti ni ai ngoru ya u prime minister Badan Buram jangi ba u basim kiam hai gani menin hakabau lai keren direct pat u ratan tata ba ya mentahi ngatraikan phaba pin sange chwa namar bangim pat la ban ai lat kumni klem da yo la ban pen baik pen biang chwa ya ki ain ki kendon ba la sensyar la bishar la ne ke bala bat ya ka Drugs and Cosmetic Act ti kita ki ba mangir ngiwan lang sini ba ha utayo bnokong chong banai January chong acara puar indon ka general meeting bat kining jinjit economic mat hantangin sa laban penklaim te ki bayar tre lang kam nimla ban tre tang ka Meghalaya Healthcare Association mereka AIOCD kata ka sengkme chungi ka ba syadjale parabor hangta ide panisok lang batki
kita kide gijing kwa panchai jangan nak liang jangi kum ka Meghalaya Healthcare Association.